Pamiarsa tim gabungan saya nincap maut saha madaman kebakaran ring TPA Suwung. BNPB maut saha menjalaran untuk ngewohin mali asiki armada helikopter tipe Bell 412 SP angin nguantu waterbooming ring sejeroning mademang api. Kalaksa BPBD Bali maderentin ngaptiang melarapan kuentenan kali unit helikopter puniki sidasayan digelisang ring sajoning mademang api ngangge skema waterbombing. Kawawahin taler rawe mangkin sampun wenten puarah saking Deputi Penanganan Darurat BNPB Maijen Fajar Setiawan antuk nincapang sokongan merupa armada helikopter Majeng Bali. Tios helikopter BNPB taler ngicenin puarah mang daning wantu merupa piranti darurat angin ngemademang kebakaran mawentuk APD alat semprot jinjing mesin sedot air full bed tur ngewawahin tenda saha piranti damkar sanelianan. KMB nguningai.